Igitangazamakuru kizwiho kutarya iminwa Russia Independent kimaze gutangaza ko kuri telefone Perezida wa Iran Ibrahim Raisi mu buryo butunguranye yongeye kuvugana n'umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin, bikavuga ko Ibrahim Raisi yabwiraga Vladimir Putin umutegetsi mukuru w'Uburusiya ko bagiye gutangiza intambara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kuvugwa ko yamaze kugeza ibirindiro bikomeye bya gisirikare mu nyanja y'umutuku, aho biri kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatanyije n'ibihundi bihugu 20 bitaramenyekana bashaka kugira ngo batake umutwe w'abarwanyi wo muri Yemen w'abahuti kugira ngo babuze uyu mutwe gukomeza kwataka ibirindiro by'abanyamerika, nk'uko amakuru ava mu bitangazamakuru bifite imboni zabyo mu burasirazuba bwo hagati akomeza kubivuga. Bikavugwa ko Ibrahim Raisi na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bose bumvikanye kuri iki gikorwa cyo kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza kwisanzura mu mazi y'inyanja zitandukanye mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ibyabanje gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereza amato rutura y'intambara agwaho indege z'intambara zafashije Israeli kwataka Gaza, ahavuyemo ibitero biremereye cyane byahitanye abasivile ubu biri kubarirwa ko bageze mu bihumbi 20. Iki gitangazamakuru Russia Independent kivuga ko Ibrahim Raisi ndetse n'umutegetsi w'ikirenga wa leta ya Kisilamu ya Iran witwa Ali Khamenei bose bakaba bafite umwanzuro umwe wo kugira ngo ibikorwa byo gutambamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bayo bibanze kubwirwa ubutegetsi bwa Moscow kwa Vladimir Putin. Mbone iki kinyamakuru iri hafi ya Kremlin President y'Uburusiya nuko biri guhuzwa ko Uburusiya bwa Vladimir Putin bwabwiye Iran kugenza gake ibintu, ahubwo hakabanza hagakoreshwa inzira za diplomasi kugira ngo ibintu bitarushaho gusandara, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyiri gukora biri gusa no gushaka kwiyahura kubera ibyo iherutse kubwirwa n'Ubushinwa bwa Xi Jinping, cyangwa se ibyo yaboneye ku butaka bwa Ukraine kwa Perezida Volodymyr Zelensky. Bikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kudata ingufu mu burasirazuba bwo hagati, ari nayo mpamvu yo gushaka gutangiza intambara yo kugira ngo batake igihugu cya Yemen kirimo mu gice cy'amajyaruguru umutwe w'abahuti. Bikavugwa ko uyu mutwe nawe ukomeje kubabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba mubyibuka neza muzi ko uyu mutwe w'abarwanyi wafashe ubwato byavuzwe ko ari ubwa Israeli, ariko ku rundi ruhande amakuru yagaragaza ko ari ubwato bufite aho buhuriye n'Ubwongereza na Australia, ku buryo byinshi mu byababaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uko abafatanyabikorwa bayo bakadasohoka aribo bakomeje kugirira ingaruka muri inyanja y'umutuku. Bikavuga ko kandi ibitero bitandukanye byatatse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko birindiro byayo bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati muri Syria byose byagiye biva kuri iki gice kiyoborwa n'abahuti mu majyaruguru ya Yemen. Bikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka gukoresha ingufu z'umurengera kugira ngo itambamire nayo ibikorwa by'abahuti ku kwataka ibirindiro byabo bitandukanye. Ariko kandi twibaze iki kibazo gikomeye, umwe mu basesenguzi yibajije ati: ese koko Iran ya Ibrahim Raisi ifite ubushobozi bwo kwataka ndetse no gutambamira ingufu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa Iran iri gushaka amaboko ku Burusiya, dore ko nayo yatanze amaboko ku Burusiya ubwo yemeraga gutanga drone za kamikazi zifashishwa n'Uburusiya magingo ya mu ntambara Uburusiya bumazemo hafi imyaka 2 mu bikorwa bidasanzwe byatangijwe ku butaka bwa Perezida Volodymyr Zelensky. Ariko kandi ufite icyumvirizo ku bandi basesenguzi kubijyanye n'intambara zitandukanye mu isi, bavuze ko Iran ari umwe mu bantu b'ingenzi bashobora kuba bubaha ibitekerezo by'Uburusiya, ku buryo Iran ishobora kubikora kubera ko Uburusiya nabwo bwatabawe mu bihe bikomeye na Iran ya Ibrahim Raisi. Ku rundi ruhande kandi bikavugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigendanye n'igitutu cyakomeze gushyirwa kuri butegetsi bwa Tel Aviv kwa Benjamin Netanyahu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikabonwa mu ndererwamo yo gushyigikira ibikorwa byo kwibasira abasivile muri Gaza ku banyapalestine bakomeje kwicwa n'ibitero byo mu kirere no ku butaka by'igisirikare cya Israel. Bikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka buku miseri cyangwa se uwo yegekaho ibindi bintu bigendanye no gutakaza ikuzo kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi mpera y'umwaka wa 2023. Abasesenguzi mu bitangazamakuru i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko
Pentagon, Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nidacunga gato ishobora kuza gukora amakosa ashobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika isohokana ingufu zayo zose ziri mu burasirazuba bwo hagati, kandi n'ikarita Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gukina yifashishije Israel mu kuyoboza inkoni y'icyuma uburasirazuba bwo hagati ishobora guhinduka idafite agaciro, bigendanye nuko Uburusiya nabwo bwatangiye kugaragaza amaboko adasanzwe mu rugendo rwakozwe n'umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse no muri Arabia Saudite, muri ubu bwami aho byavuzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iri kuvanayo amaboko, kandi ku rundi ruhande bikavugwa ko na Qatar yumva ibintu kimwe n'Uburusiya. Ese ko ku burasirazuba bwo hagati ni bushobora kuza kuba isibano rikomeye ry'imirwano bihereye muri izi nyanja y'umutuku ndetse n'inyanja ya Mediterane, aho bivugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gushyiramo ibirindiro bikomeye, ari nabyo Iran ishaka gusenya byanze bikunze mu rwego rwo kugira ngo barindire umutekano akarere kabo. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye, gusa Xi Jinping w'Ubushinwa ntabwo biramenyekana niba nawe araza kuvugana na Ibrahim Said Raisi kugira ngo baganire kuri politiki mpuzamahanga ku hazaza h'ibi bihugu, mu gihe baba babona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kubasatira itambamira inyungu zabo. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Asantene sana. Ndashimira cyane abasirikare bacu bakoze iby'ingenzi ku kwangiza Su 3 z'igisirikare cy'Uburusiya. Ni iby'agaciro ibyakorewe mu majyepfo mu karere kacu ka Kherson. Ndashima ko igisirikare cyacu kirwanira mu kirere cyaje gukora igikorwa cya nyacyo neza kugira ngo duhangane n'ibyo byose. Ndashimira brigade ya Odessa anti-aircraft missile yakoze iby'ingenzi. Basore, nimukomeze gukora ibituma abapilote b'igisirikare cy'Uburusiya bamenya ko buri umwe wese muri bo agomba kwicwa byanze bikunze, kuko guhanwa kurabategereje. Ndashimira buri umwe wese ukomeje kuryama kuri twebwe kubwo gutanga inkunga igamije kugira ngo itange icyubahiro kuri Ukraine. Ibikorwa bya nyabyo ibi nibyo bitegereje Moscow. Nzi neza ko umunyagitugu Putin ari kudagadwa kubera ko ibikorwa atatekerezaga ko byakorwa n'abasirikare bacu byatangiye gukorwa. Uyu ni umunsi w'ingenzi kuri twe kugira ngo duharanire ko ingufu zigenda zisenywa n'indege z'intambara z'Uburusiya zongere kubungabungwa. Nzi neza ko buri umwe wese uri muri icyo gisata agomba kunezerwa uko byagenda kose. Uburusiya nibutekereze kabiri ku bijyanye n'ibikorwa bibi bagamije ku butaka bwacu. Batekereze ko ibyo bashaka kutugenera natwe rwose twabibagenera nta kabuza. Icyo tubabwira ni iki? No kudacika intege imbere yabo. Nibasobanukirwe neza aho bahagaze ni ku butaka bwacu nk'abanya-Ukraine, kandi turashaka kongera kubusubirana ku neza, cyangwa se bikaba bibi mu gihe baba badashatse gusohoka vuba na bwangu ku butaka bwacu. Reka mvuge ibi kubera ko ibyakorewe muri Kherson nzi neza ko biraza kugera no mu bindi bice. Nibatekereze gusohoka mu bice byacu basubire ku butaka bwabo. Ibitari ibyo witwa ko azabona amajwi yo hejuru kubwo gutsinda amatora. Abaturage b'Uburusiya nibasobanukirwe ko ari mu bipindi bidafite icyo bizabagezaho kubera urwanga akomeje kubazamuraho kandi ari abaturanyi. Reka mvuge ibi ngibi kugaragaza ko hari abantu 29 bazahatana n'umunyagitugu w'Uburusiya